Patala patula Samoa Entertainment TV ile amutanga le fo iba ya sumalue ala mai o Samoa o le mea. Tala toi Tuli le umane o le sa ma le somalolo fa pito tamalu o luotolu. Ufa mawina fa anoanoanga ya afianga o tama. Ua fa afose i ona motu sia maafutanga maainga. Matua e maise o whana utua o nol maliu. O le manua po le dolphin lea sa tato li poti le stona ilvaya so taluai. Na pa uliane ia sanga ma o atu iai mai muanga. E o lava i leo na o atu fo iai mataita i o le malo na o lato pasi atu. Mamole mawina le mea ola na mate ane ilunga le mtafanga. Mai ka wina i leisa isi na mafau wina. Pe mate ia le fe au o lo ta uane. Tanwe le o se taimi mua le o mate ane aise mea ola o sami i ngā taifale o Samoa. Tau sanga botua na ina mate ane aile tafola i se tasio nu uia anai upolu. Na toso loloto matoe ta fiane i uta. Maua i loa tau le alwa whangota a vanel ta fola matia i vanu i ta whala i le vao tanu malala maleanga i le whanga. Peita i loa ta fiane o le dolphin i lau ele sao ta maa. Ai alua tua i le ta maa ta lavou ma le fio ngolano. E toso matoe whaafo i atu le sami loloto. Masa tia i loa tanifa mamaliwa i lava. I le aso sana te nei. O tangata le nuuna i loa atu le osofa i ngā malie maa loa atu i aileva ai lavea i mai. Ai utua i lava. O le dolphin, o le tafola, ma le purpose. E ui ina eno nofo i le sami o lato o langa atua na mea ola. Ai e kulupu whaatasi ma le tangata soifua. Ona e maanava i le mama mai e fo i ona winga tau sa afia. Pei lava o le tele o tātou. E mawhanawhana le toto e sulu wha i lava i ona i tu ainga i taimi o pupu ngā. O le maliwa i o le tamaya a moni na wai atau whai toe whaafo i atu le dolphin i le sami. Ai o soifua pea. Lona faletua maona alo e toa lima. E watuai ma wha mawhanawhananga i a inga loto wha wau ono le avesea wha fo se i o le tamaa. O le atali i a o se tuangane po se wo fo i le nuu. Wana o le toa luasu i o le vainga wha upawhai e pui ai a tau tangata po le HRPP. Le o mauti no le atau wai whai ngā palo tala i te tu malo si omo wa au fonti ma whale atanu me le wha. O le afionga i atu u amaramo si alawa. O le atau wā mo le nufo si umu. Ma le whetalainga i a le usau taktatake nā seri. O le awhinau mai le tofi mo le wa au fonti. Pe ta ele tu malo whale atanu me le wha. O le mawhai ona toi tau wā mai ilano le fu alwa inga wha upu whai le tau wha ulu Bismarck. Pe ona tamo oi mai e le palo tatele na mawai atu i le lua o lua tasi. I le wha lau iloa ino sui tau wā o le wainga wha upu whai lua yaso mawai. Na sau no manino ele sunga le taitai. Tuila e pasa ilele malia le ngoi nisi o fisu ya inga. Sa ia iri wha moe al kako sui lea sa ka moe fo i le. E chapi pili lua whai ngā palo ka kaluai. O le koi whilo inga al kai am ngei. Ea ma umia le mako whilo inga whai. Le finngalo whaalia e le kumalo. Ea mawakasi e fo i le kau. O le alo ia el kako vainga whaupwhai le finngalo whaalia. Ma ua talia fo i le sunga le taitai ma le pulenga wha apea le vainga whaupwhai. Le lea ia se lato sui e tau wā mai mo whale atanu me le wha. O le langa o mai ai le ko whai a uru ma ko whiro i mai. O le finangalo no ngā longo i kumalo. Ia kuko kasi. Ia mai ua alo ia le pulenga. Ma le ale whaisika ko suia vea. O le kulanga ngā leo ka ngu iai. Bele o ngā o whala wai kele a kua. Ia le kulanga o ka ngu iai ia le kai aura ngei. Ia ma le whai unga uwhai. E le whala vila veinga. E le kako komiki o pulenga. Le mea ua kasi ai ia whinangalo fo i o kupu mai o le whianga i pupa. Mai e le mangaku fo i e a vea
se maka au wa penge ma le pe se kumalo o le nganga o le chapipi ia ma popo le kumalo au vo inge I avaku se fingalo I fafwa fa malo sia I se me o kasi ia ye fa ia kongo o le kumalo Ele fa matino mai psa so fenga palo talaiti ai tu malo wa no o la tona foil palmeni Wa tutale va ole Adamost po ole aonga tuspa ia le rima ele taulanga va failao Amerika Samoa I malaloa Fai tau vai aso talo n taunu I tutuila le misiona le rima mai u amata fo ilo na lalai le Reed's building fasanga I mai le si tu o le wafu o le misiona fa nga solo le ale rima ia tumotu o le Pasifika o telemotu o fa solo atu yai mai o lato o atu mo fa atuina I nei le aonga tuspa ia I tolu Pasifika tasi Samoa o Fiti mo Vanuatu o le aonga le Vanuatu le whaamtalanga te mai ta misionare Paddy Akui o le vaana fai fa apitoa lava mo ngā ruenga wha misionale I nu o mātunu ele o mwhai o nau o atu iai se va lele po se ta vale ai fai ngō fio nau I atu le sami o le so tanga o atu no uma ele taunu atu I Vanuatu e winga ese le va ainga na o lato moni mawina ina ua o atu I lau whanua o lo no foi tangata ele I wha alongo mua lama lato le upu po le sua fo Yesu ele I wha alongo le tala I anoa po atamu ma eva le whaile ngā ruenga I Vanuatu ma ua wha atua I nei le la lao le aonga tuspa I Vanuatu o le mōli mawal tamai ta e tātou whātalanoanga o lona to alua mua le misionare pālangi a Kelly o lana miti lea o le vaa ina ia iai se va ai whao o atua le ngā ruenga I tulimanu o le Pasifika o lo o mana o miai I lunga o le vaa o le Adamost I lona wha le alunga o whaapitoa lava mō whailua I ngai taimia o atu I motu e mana o miai ua whaatotonga I totonu le vaa atoa mo le wha moe malanga umi I motu mai le lua I le tolu tausanga I peo na whaia malanga na o atua I Fiti ma Vanuatu taimine mo ngā lue whaatasiel te mai ta misionare malona li James Akui ele whaia wa o onga tuspa ia whalau tele peitai ele na o tuspa ia iai fo I mawainga I fsoson iai so I whanga o whanau ua whainga tānu whaasanga tonu ai ua mole mawina le ngausia ele atua o nā tu ina naunga ma avea ai oni au auna o lona whina ngalo whanau na saunoa Mrs. Akui e to fitu le au waa mal kapiteni e api umalawa I lungo le waa tolu falta ele mal potu whaapito al kapiteni e iai fo ilona falita ele tulo o potu malo lo e lua o vaenga e api ai le au waa mal fale waa ai fafo o le waa le neyo le Adamost na la whaataua mai Florida I Amalika I le luafe maleono malona to lua misionare mua Pastor Kelly. Ai o le taimi fo ile na wa amata o na whaata o to lia le au na le tua le ngase na maniwa I lava I Amalika o ta pena le waa mo le au maia I Samoa. Se fulu 5 tausanga taluai peitai. Sa le I vai ai lo na lo fo il ngā ruenga mwhina wailo na o ia. O tupe na iona 5 sana le lua salau 5 sfulu a fita la Amalika. O le enshiwa lona tolua. Na totongi ele wa afa apitoa eti e mai aile Adamos mai Amerika I Tahiti. Ma o mai aile au wa moli mai ale Adamos I Samoa e peo na fa awa wainele ngā ruenga. O fa ipoipo atu ya Pastor James Akui wa atoa I nei le iwa tau sanga o la fa ipoiponga. Ai wa atoa I nei fo ile se fulu fitu tau sanga talu o na ngā lue le waa ma le tolu sfulu lua tau sanga talu na fa avai le rima I Samoa ile masina lava le neyo au kuso. Inisio tana le umane o le whamanatunga o le sao tamai Samoa nu o tolu. Ai o se hawa noe alo I aile Samoa victim le tautua program. O le whapaanga I le vao le malo Samoa ma Australia ilo latu foi ta au whaia tuai. O le Samoa victim I mea tupu silio na mata ina o na swinga malona li poti. O le li poti leo se vaenga o le porkalame Samoa Gender Partnership po se whapaanga I le vao le tofa. O le tala mo se swinga a le Samoa victim le porkalame lea. O swinga o whaia ta mai ngā ruenga le to manga. E le tama o lo ngalue volunteer to manga I whai masui o le Samoa victim mai le nuu mo nai tausanga. Ai o ia foi o le matai o le pulenga le nuu. E le tu ua e le nuu samta upu tausawanga e komitia fine whai el tonu. Po le au lotu foi e pei o isi nuu o matai lava
e taula mua le whaasalanga pe wha te a fo i malinu. E o lawa inga aloe ngai mana umia i ta mai le lotoa. E pe o leo po, o le whai masui por kala me whai, e ngā lue lava le tama, ngā lue ngā wha lua ia male to manga. Wao fiai lea o uina e vea masui i le nu, na te tau mai a wha le tonu i nu. Ma le aluatu i wha masnonga ia stofi e wha ta talim ta upu, pe iaisa isi e avane mo por kala me fau tual to manga. Ai ai fo i taimi, e o foile tamai leo po le whai to o le Campus of Hope i tōna i mato. O suinga i a inga o nuu mga ruenga whai whaatasi ma le Samoa victim. Wina i fo i swinga i le Campus of Hope. Sa tele tamaiti na iai, alualuai, tau le ain tamaiti, o fuo nao le na nao wha le tonu. Ele o lipo tia i tonu i whai ngā nuu. Ai talu ngā ruenga whai whaatasi wha pa anga ma whai ngā nuu a lii, ua tele sa swinga i le lotoa. Wasili el selau tamaiti wa watu tonu, ai o tina sa waina, e pe ona sa wai. O wha moe tula i mai pea alii, e ta ita i le swinga wa iai nei. Ili taua te te atu i sa wanga whaata ua whanau, ma whai whaatasi le tiute o le pui o tātou tangata. Tau Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua nei ko ia sa wha po ngā tai au.